አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሀደ ስንቄዎች አባ ገዳዎች في جالوان ኢትዮጵያ ጉያ ሴነ ቀቤቲ ተና በሮታ መምሪያ ኃላፊ የተከበሩ አቶ ኢብራሂም አሊ የአርጡማ ፉርሲ ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የጨፋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር ስራ አስፈጻሚና የአርጡማ ፉርሲ ወረዳ ስራ አስፈጻሚዎች፣ የጨፋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር ጠቅላላ አመራሮች፣ የአርጡማ ፉርሲ ወረዳ አጠቃላይ አመራሮች፣ የጨፋ ሮቢት ከተማ አስተዳደር አፈጉባኤና የአርጡማ ፉርሲ አፈጉባኤ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ በሁለቱም ወረዳዎች የምትገኙ በጨፋ ሮቢት ከተማ አስተዳደርና በአርጡማ ፉርሲ ስም ጥሪ የተደረጋችሁ የተከበረው ህዝባችን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሀደ ስንቄዎች፣ አባ ገዳዎች ዛሬ ለዚህ ማሸጋገር የቻለውን ትልቁን የአባይን ግድብ ጨርሰን ምረቃኑን መርቀን ደስታችንን ለመግለጽ እንኳን እዚህ ተገኘን ለማለት ፈልጋለሁ። ሀገራችንን ጠንካራ ሙያችንን ዓለም ፊቱን ቢያዞርብንም ሀብታችንን አውጥተን የገነባነውን ግድብ ያሳየንበት ነው። በፈተና ውስጥ ጸንተን ሁለንተናዊ ብሔራዊ ተቋማዊ አቅማችንን ገንብተናል። ከነዚህም ገደባችን እሰይ እፎይ የሚያስብል ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ትላንቱ በክተት አዋጅ የመላውን አፍሪካውያን ኩራት የሆነውን አድዋ ድል እንዳደረግን ሁሉ ዛሬም በተባበረ ክንድና በአንድነት የህዳሴ ግድብ ህልማችንን እውን በማድረግ ዳግም አድዋ ሰርተናል። በዚህም ዳግም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ደስ ያለን ለማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ያለው አቅም ሁሉ ጦርነትን ለማስቀረት ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ነው። ሆኖም ከራሳችን ቁጥጥር ውጭ በሆነ መልኩ ለሚመጡ ጉዳዮች ለሚመጡ ጠላቶች ሁለት መንገዶችን እየተጠቀምን አገራችንን እየመራን ነው። የመጀመሪያው የሰላም አማራጭ በመመካከር ህዝባችን ጋርና ጠላቶቻችን ጋር ከውጭ ዲፕሎማሲ ጋር እየሰራን ሲሆን፣ ሁለተኛው ይህ የማይገባውን እምቢ ብሎ የሀገራችንን ህልውናና ሉዓላዊነት ለመዳፈር ለመጣው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታጠቀ የሰለጠነ በዘመናዊ ትጥቅ የሰለጠነ በስነ ልቦና ከፍ ያለ የቀደምነው ሁሉ ኢትዮጵያ ትናንት የባህር በር ባለቤት የነበረችው ሀገር በውጭ ባዳዎችና በሀገራችን በውስጥ ባንዳዎች ሴራ የፖለቲካ ሴራን በመጠንሰስ ወደብ አልባ ሀገር ተደርጋለች። ስለሆነም ፓርቲያችን ብልጽግና ጥያቄውን ከፍ አድርጎ በመሞገት ዛሬ ላይ ብሔራዊ አጀንዳና ዓለም አቀፍ አጀንዳ ተደርጎ እንዲወሰድ ትልቅ ፈር ቀዷል፣ ትልቅ ምዕራፍን ከፍቷል። ሁለንተናዊ ብልጽግና መዳረሻችን ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኃይል እንዲሁም የዓለም ብልጽግና ተምሳሌት ትሆናለች። ጉዟችን ከግድቡ ወደ ወደቡ በሚል እንቀጥላለን። አዲስ ምዕራፍ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የአርጡማ ፉርሲ ወረዳ አስተዳደር ኢብራሂምን አንድ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደዚህ ጋብዛለሁ። አልቦዳ ቡልቺንሳ ኦሮሞ ከበጀሞ ኦቦ ጀማል አሊ ትጋፈተማ ቀጀልቸ ወቢ ብዳኛታ ጉድል ሰበ ኦሮሞ ከበጀሞ ኦቦ ሰይድ መሐመድ አሊ ከንቲባ ቡልቺንሳ መጋላ ጨፋ ሮቢት ከበጀሞ ኢሶ ከፍያሎ ኢታና ቡልቻ ፊ ትጋፈተማ ጀቆና አናርጡማ ፉርሲ ከበጀሞ ኦቦ አህመድ ጊዘው Dursa Fayyaayi bulchiinsa magaalaa Caffaa Roobit kabajamtoota gaggeessitoota waliigalaa aanaa keenyaaf bulchiinsa aanaa Arxummaa Fursiitii fi bulchiinsa magaalaa Caffaa Roobit walumaa galatti Itoophiyaanonni fi jaalawwan Itoophiyaa guyyaa seena qabeettii tana baroota 14 hawwiidhaan eeggachaa turtan marti baga guyyaa lammata dhalachuu fi injifannoo gurraachota Adwaa lammaffaa kan ta'e eebba hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan cichoominaa fi milkoominaan isin gahee jechuun barbaada. Baga gammaddan baga gammanne. Haaromsi siidaa bu'aa idhamaa Itoophiyaa bayyanachuurra gara biyya fakkeenyummaa qabdutti oolli guddifna. Galatooma ulfaadha.
itti gaafatamtuu damee gummaa'inaa waajjira paartiilaanaa godina saba keenyaa kabajamtuu adda Hawwaa Adam haasaa isaatii fi bakka gammaddan ergaa jiru akka nu dabarsan gara waltajjiitti akkana affeertanii barbaada. Jirtu warri qorii jirtu warri akkuma jirtu fursee jirtu cafaa jirtu fannu kabajaanis hin gaafadhu xiqqoo waa jechuudhaaf waliin taanee dandeenyeera yeroo tokko dhaadannoo waliin jennu waliin taanee dandeenyeera waliin taanee dandeenyeera hidhi keenya irree ida haaromsaa irratti qindoome badhaadhinaaf ni hojjenna galatoomaadha kabajamoo obboleessa kiyya kantiibaa bulchiinsa Jaafaroobit obbo Sa'iid Mahammad kabajamaa obboleessa kiyya Ibrahim Ali bulchaa aanaa Artummaa Fursee kabajamtoota gaggeessitoota godinaa kabajamtoota hojii raawwachiiftuu aanaa bulchiinsa magaalaa kabajamtoota guyyaa rakkoo abbootii gadaa manguddoo bakka eebba hidha haaromsa guddicha biyya keenyaan geessan jecha humni waloomee fi irreen gamtoome ni injifatu. Uummanni Itoophiyaa fi godina keenyaa hundi bakka eebbifamuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa nagaan geessan baga gammaddan jechuun barbaadarra deebida. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa ashaaraa uummata Itoophiyaa hundaati. Hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa siidaa injifannoo agarsiiftuu badhaadhinaa fi mallattoo tokkummaa sabaaf sablammootaa fi uummata Itoophiyaati. Biyyi keenya seenaa injifannoo hedduu fi qabeenya uumamaa hedduu osoo qabdu fayyadamuu dhabuu isheetiin barootaaf hiyyummaan hubamaa turtee jirti. Jijjiiramaas kutannoo hooggansa fedhii fi kaka'umsa uummanni misoomaaf qabuun hojiin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaarsi isaa bakka kufee ta'ee xumuramee jira. Bitootessa 24 bara 2003 kan eegalame ijaarsi haaromsa guddicha Itoophiyaa qormaatilee fi shirawwan hedduu keessa darbuun milkaa'uuf danda'ameera. Wayita hidhichi ijaaruuf karoorfamee fi eegalametti abdii fi abjuun Itoophiyaanota akka hin dhugoomneef sadarkaa idil addunyaatti duulli cimaan gaggeeffamaa tureera. Hojiileen eegalame akka fashalaa'uuf yaalii adda addaas taasifamaa tureera. Manni maree nageenyaa osoo hin hafin akka waraanaatti hanga irratti mari'atutti duulli gaggeeffamaa turus dhiibbaa hunda dandamachuun ijaarsi hidhichaas xumuramee jira.